Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Beatriz, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Estudyante kami pailang idinamamok ni Gerald. Simple alalaki ni Gerald. Ti kayat dagiti naganak ko, tay padami, nga da mabalin na itibiyag, ti makaayan ayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Beatriz, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ka di tinapasamak di tapingping mo? Tuwang amin, ma'am. Tinanok ni Alex, ma'am. Ha? Apay adinanog na ka? Ada saan nyo ang nagkinaawatan? Awan mo tiyam mo kabasol ko kankwana, ma'am. Sige, mapantay ti klinik, taagasan ta day tapingping mo. Hi, Beatriz. Anya ti bagam, Alex? Agawid ka kadin? Mabalin mo ti makilugan kanya. Pasensya kan, Alex. Ngam sukunan nak ni Mami. Kan may isa. Awan ti kadwa ni Gerald nga agawid. Ni Gerald manen? Apay, dakas ka di? Di mo ka di madlaw? Di anya. Agayatakan ka. Kat masaksak tanak. Taamin nga atensyon mo. Kat para kini Gerald. Asino ti kaduam? Asin mangpet, Beatriz. Kwa Mami. Barkada. Iso ni Gerald. Gerald, isumat ni Mami. Nasaya at tanamam ka, ma'am. O sige, makilugan kan kada kami, Gerald. Tamalabsan tayo matibalayo. Agyaman na, Beatriz. Anya trabaho tinaganak mo, Gerald? Manalon dalaan, ma'am. Isumat lagaya makasta ti kawus mo, Mami. Oh, apay, dakas ayadag sa lutsod. Mami, saan kumamatakas na ti panagsasauyo ka ni Gerald? Adda kayo matgaya man, itaypay nga orayan na ka ni Alex, Beatriz. Anya ter aramidan day tanga Alex dito balay, Daddy. Nabambanlog ak. Diyak kayat ti makisarita kan kuana. Beatriz, baknang ni Alex. Maitid na amin nakasapulam. Makisarita ka kan kuana. Tano saan, dakas ka kanya. Mami, kwarta ka nila ang tinapatag kada kayo? Para kan kadag ito yung aramidan mi, Beatriz. Apay, kayat mong agbalin kanto amarigrigat no ni Gerald di pakiasawaam. Awan panagayat ko kan ni Alex, Mami. Iso ano mabalin? Saan ko maada kayo ti agdesisyon? No asino ti rumbang nga ayatag? Oh, apay akasta tilangam. Kasla malmalday kamat. Ada ka ti parikot mo? Ngamin. Awanan ti pagbayad ko iti tuition ko. Kat ko naninanang ko. Saan ko nga ituloy ti panagadang ko? Anya? Saan ang mabalin? Manulangan abulan kat agradwar tayon. Beatriz, dahito yun ti mauding aldaw ko dito. Kaya't kulaan ko nagpakadakan ka. Gerald, oras siya kung ti agbayad iti tuition mo. Saanan, Beatriz? Nakababainot kan ka. Among mati ka sa saad mi. Awan pangalaak iti pagbayad ko kan ka. Di, bayadam tulatan inton addan trabaho. Atoy, Pasensya ka, Beatriz. Ngamjak maawat na ita akwarta. Maawatak ti ka sa saad yung. Ang alaam ko maday to'y. Tulong ko para kan ka. Tikan ang libak, Gerald. Uray no di mo ibaga. Idi pay laang.
Amok nga adda panagayat mo kanya. Mabain ka lang nga agpud no kanya. Mabuta nga kadagi tinaganak mo, Beatrice. Ang mga noon niya ti aramidin da. Numamuan da asaan ka nga inadaywan. Mami, anya timbagbagayo ka ni Gerald. Binutbutan niyo ka di. Kwarta laang ti kamat ni Gerald kan ka. Saan arumbang nga kasjay ti inaramid niyo? Mabalin ang makaswan kayo gapo iti aramidan niyo, Mami. O di kaswandak! Kabalak ti mga alay ti nalaing nga abogado. Kat sigurado asyak matlaang ti mga abag. Kan maysa, pobre da lang! Di da kabalan ti mga alay ti abogado? Mami, apay akas Di kunakan ka ide ni Alex ti pakikalay saam nga manya tararamidam. Lik-lik-likam kide. Ngam ni Gerald ti ay... Awan ti masakbayam kagwana. Anyan tukay ti pagbalinam no isot pa kaya sawaam. Saan anapatag kanyak ti kwarta, Mami? Amuyo ka di. Ti hustong akinataon ni Alex. Oh, anya timpakpakan day jay a Gerald kan ka. Apay natangkan ti ulom, ha? Kayat ko laangan ti matay. Ngam ti makiasawa akan ni Alex. Agawid ka din? When na? Amangan mo kayat mo pa ang makita ni Gerald. Alex, anyat inaramid mo ka ni Gerald. Sumurot ka kanya. No kayat mo pa ang makita ni Gerald. Ala, lumugan kan. Nangipanam ka ni Gerald. Di ka madanagan. Si bibiyag pa'y ti lalaki nga ay-ayatem. Oops. Di ka agsangit. Makitam tunod lang ni Gerald. Abday ta ti lalaki nga ay-ayatem. Apay nga da ka dito, Beatrice. Amom ka di mabalin ka may sagmak. Itikas doon na inaramid mo. Anya tinaramid ni Alex kan ka. Apay akas damot tantilang ham. Relax, Beatrice. Saan ko apatayin ni Gerald? Kaya't ko lang ipakita kan ka. Nuan niya ti kabalak nga ramitin. Alex, pangaasim. Di mon ituloy na anyaman ti pampanunutam nga ramidan. Baknangag, met. Apay asaan masyak ti ayatem, Beatrice. Patanak, Alex. Agpili ka kada kami. Ni Gerald, wano siya. Saanan ang masapul nga agpilian? Itaman pa yan nagpatulog ka kanya, Alex? Kasta ti kayat yung saan ka di, Mami? Ne, apay kasta ti pa nagsungsungbat mo kanyak, Beatrice. Ala, sumarag kayon tamangan tayo. Sa anak mabisin, Mami. Sige, umuna ako na maturog. Kat kasanon ni Alex? Sana bali. Umay manan inton bigat ni Alex. Agyaman ak no kasta, Beatrice. O niya, Gerald. Nangin mo day jay? Siyak ti pinili ti babae nga ay ayatem. Pasensya kan, Gerald. Masapul nga ramidag ti kastoy. Tapara matlang ka ni ka. Aganan ka kumakalayon. Kumaykan, Beatrice. Lumugan ka ni ti kotse, tada papananta. Kat si ka, Gerald, makaamu ka matan nga agawid. Kat di kan agpakpakita pa'y kanyak. Gerald, agyaman ta sinong batam ti awag ko. Beatrice, Kumusta ang dagiti sugat mo? mayata, Beatrice. Nasayat no kasta. Mailiwak unayan kan ka. Mabalin ka di nga kita ta. Mailiwak matkan ka.
Ngamjak kayat ama isagmag ka. Numaamuan ni Alex nga agsinsinarak ta. Ilimod ta ti panagsinsinarak ta. Pasensya ka. Ngamjakon kayat ti makisinarakan ka, Beatrice. Pangaasim ko ma. Taadaywan na kon. Itikas ta. Maipamaysam ti atensyon mo kan ni Alex. Anya? Gerald? Intan, Charmaine. Gerald, ligliklikan na ka di? Addan no biyag. Saan mo ka di makita? Hi, Beatrice. Anya? Di mo kumamat aramidan ti kastoy, Gerald. Di mo pa isang batan matagiti awag ko kan ka. Kastay na kunak. Addan no biyag. Katsapay ko ma. Tagbalin ka anapod no kan ni Alex. No anyaman tinapalabas ta. Rumbang laang alipataw. Itikas ta. Saan kan amasaktan? Agyaman naktain may ka, Gerald. Kaya't ko nga ibagakan ka daytoy. Iti maudi agang damay, Gerald. Imbaga ni Mami, nga umakar kami ija Manila. Agan at kakanayon. Laglagi pa nga ay-ayatan ka. Katnam na maangadan tumanan aldaw nga agkita ta. Nukasta. Iba tinak ngagmaymaysa. Kaya't kunti makamove on. Itatawanan ni Alex. Kaya't ko amang rugimanan. Diyak kaya't nga iba tinak, Beatrice. Adamot ni Charmaine. Saan ka di? Oh, Beatrice. Apay nga inarakop na. Beatrice. Saan apud no ano biyak ni Charmaine? Anya? Kinapud no na. Kasinsin ko ni Charmaine. Kat pamarang nila ang dayjay. Tapnos agdangan na kon. Tapnosan ka amay sakmak. Amok asan asyak ti lalaki akayat dagiti naganak mo. Para ken ka. No kasta. Ang subli ka kanyak. Beatrice. Agyaman ang Gerald. Ikarig. Ilaban ko ti ayan-ayat ta kadagi tinaganak ko. Katsapay ko matakasta kamat. Ay ayatan ka unay, Beatrice. Ay ayatan ka matunay, Gerald. Ididamo, saan akayat dagiti naganak ko ni Gerald para kanya? Ngem inaramid ni Gerald ti kabaalan na, tapno maipaneknek na kadagiti naganak ko, nga uray pobre ti pamilya ang naggapuan na, saan aday tati rason, tapno agsi na kami. Naklonmat ni Alex at talaga asaan ko nga ay ayaten. Kat ita, naragsak kami kini Gerald, tanaklonmat laangen dagiti naganak ko. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Beatrice. Agyaman ak iti daytoy apakasarita Beatrice pagayam ko. Tinapudno nga ayat, awan ti makalakpet. Kat sapay la kuma tagtultuloy ti ragsakyo adwa. Sapay kuma tagtultuloy met ti panagpursigi ni Gerald iti biyag para itinasaya at amasakbayan nyo. Bueno papagayam, ingkay nanggagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Beatrice manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear
Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Emily iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Aminak anamin anu akon anagayat. Ngem pinanawan daklaeng dagiti lalaki nga inayat ko. Daytoy ti pakaungungtak kinimanang ko. Nalakaak kanong amin a maalalilaw dagiti lalaki. Isu ngay dinamamok ken nakarelasyon ko ni Oscar, numero 1 akim montra ti pamilyak. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Emily diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sige, mandayo. Bisita ni Daddy, sweetheart. Kabagyan mi dagita. Ala, umikakit diyan. Oh, dito ka ito yan. Tama nga ay naadatan dito balay ni. Pagbain ng Emily! Manang? Nagaplam. Itay ka pa'y abirbirukan. Manang, ni Oscar, boyfriend ko. Oscar, ni Manang ko. Ingkakit di asikaswan dagiti daddo maabisita. Itayak pa'y agunay-agunay ditoy. Nabannog akon. Oh, si kamot ti subwak ita, sweetheart. Kay daytoy. Magibalbalas ng sama, sweetheart. Nagdakkel mo tanda tayo subong ka niya? Sige kitin. Sige man lang yan. Uray ado dagiti amok amang buy-buya ka data. Bayam dagiti kakabagyak at chismosa. Umapan lang dagita, ta sweet ta. Nag-sweet at talaga da Emily kan Oscar. Ang sinsinubo da pay. Italaang dayta. Maumaan dan tumatlaang ni Emily. Panawan dan tumanan. Saan mo't siguro, Manang? Namin, kasla in love launay jay lalaki ka ni Emily. Ay na, kastamot laang idi. Malagip mo, jay boyfriend na ani... anyat na ganan, jay natayag a lalaki. Jay adasiding iti rupa na. Ah, ni Gerald Dayjay, Manang. OFW. Naamam na iti social media. Wan, Dayjay. Kastamat laang iti. Kunak no isudan ti agkatuluyan. Nagtungtungan dan ti kasarda. Pagamwam taad da babae ang nangapak ni Emily. Married mat gayam Dayjay a lalaki. Ay, sapay la kumaa. Ta single day ta alalaki. Ay, day ta tirigat na kat. Naglaka nga agtalot day ta babae. Dina! Dina! Adak, dito'y kusina, Daddy. Umay ka man dito'y. Agin inawak. Nagadong amin ti inawan. Diyak pa'y nakaurno si Jarwar. Ayan ni Emily. Simurot iti boyfriend na. Di nakpa'y tinulungan. Anyat orasan? Alas 9 iti rabi Daddy. Rabin, ingkabiru kan ti kabsat mo. Anyamot ni Daddy. Rabi. Ang mga no tatagas ang mapasama kan kuana. Ay na Daddy, saanan ang menor de edad ni Emily. 25 nan, amunan ter aramidan na. Madanaganak. Saan ang mabali na baybayan yo di kabsat yo? Ngam, pangbirukan mi ngay kan kuana ita, Daddy. Nagapwam, apay nga itakalaang. Alas 11 iti aldaw. Ay, kasangsangpot ko pa'y lang. Agong ungot ka man yan. Binirbirok da ka idirabi Ta iso ti bilin ni Daddy. Nalpas ti birthday. Pimanaw kayon adagos iti boyfriend mo. Masapul pa'y ayang agpakadakan ka. Emily! Umaya kon, Daddy. Nagapwamaya. Ijay apartment ni Oscar. Asino maninday dyan nga Oscar? Boyfriend ko, Daddy. Anya? Adamanan ka barbaro a boyfriend mo? Daddy, iyam-amok ko maidirabi. Ngam adumat namin ti bisita yun. Di ka kadipay nadidigra. Namin ano nalinuko da ka dagiti lalaki ang nakarelasyon mo.
Daddy, sabali ni Oscar. Ay ayatan nak ni Oscar. Pakasaran nak, kat maadaan kami itinaragsak a pamilya. Ay, Didak pa kadanagan, Daddy. Amok itantar aramida. Amok matkat asaan a pabor ni manang ko. Iga po itipan na kirelasyon ko kini Oscar. Talaga ang boyfriend mo, Dayjay? Kaano pa'y? First man sa rini idikal man. Makabulan yun. Ay na, sweet ni Oscar. Sweet. Kan, anya pa'y? Nasingpot. Ay, Emily, namin anon anasaktan ka. Amok no kasano asinang sangitam dagiti nagbalin a boyfriend mo idi. Inikanak itinamnaman ni Oscar. Kat amok, isuntima ko na a forever ko. no talaga matlang ay ayatan na, Emily. Sumurot kang kanya. Anya? Amok mata di na kahit lagi ti kakabagyan. Madlaw ko dahita. Iso nga umadayo talangin dito eh. Saan mo kuman akong tranti kahit ko? Umadayutan. Kat mangbukol tayo tinaragsa ka pamilya iji lugar nga awan apulos timangkon kontra kadata. Basta ka na yun ka ama therapy, Daddy, makapagnaka iti mabiit. Sapay ko mga rod. Takayat ko matan na bisitahin dagiti ko kumpare. Wan gayam, nintumot Emily timang pa-therapy kan kainton bigat, tada sa rek ko. Napanan man ayat ay tanga ating mo. Ije ayan di boyfriend na Kanayo na rumor ni Emily. Manipod adan boyfriend na. Wan nga ro, Daddy. Jack pa'y kat di amo no sa dino ti pagnanaadan day ta boyfriend na. Oh, ada kamot gaya man. Daddy, simang patakon. Nasaya at matadakanan ako. Talaga ka di nga ayatem day jay a boyfriend mo. Wan. Nukasta. Yamamum kada kami. Wan, kaya't kumat ama-am mo day ta lalaki. No talaga seryoso kan ka day jay a lalaki. Ibagam taumay dito'y balay. Takayat mi ama-am mo. Mapanak ag trabaho ita, Emily. Saan mo pampanawan ni Daddy, Si kantimang therapy kan ko, Dagiti agas na, aday di lamisaan. Isagana kon. Manang, pumanaw kami kini Oscar. Anya? Nagdesisyon kami. Papanan nyo? Naskan ka di pa'y amamon. Panawam latan ni Daddy, iti kasjay akasasaad na? Kat, anya nga iti kayat mo? Para durunak latan iti wheelchair na ngagnanayon. Para patumar iti agas na, kasta ka di? Anya? Sumurutak kini Oscar. Kat saan dak amalapdan. Oh, Daddy, agi na kayon. Kaya't ko kumapay ti agpariri, Jerwar. Orasan tapno agi na kayo, Daddy. Mabanog kayong tumanan. Narigat no may stress kayo. Emily. Apay, Daddy. Kano ayam amom kanya ti boyfriend mo? Mabiitan, Daddy. Basta, iyag kunto dito'y balay. Oh, sweetheart. Abay na kaululoy magka. Pampanunutok namin ni Daddy. Apaman ang makariing. Saan na kon ang makita? Panawin ng tap na panawa, mida. At hindi panawin na binusbus mo kadakwana. Panawin mo ito na. Tap no asikasun ti bukod mo abiyag. So, di ka kung maglading. Oscar. Naglabis pa dito yung mas. Kan medyo adayo pa iti biyahe ta. Awan matan ni Emily, di nakariing hakan ako. Pimanaw ka di man na sana nagpakada. Ay, di yun biro ka ni Emily, Daddy. Anya ti kayat mo asawan? Simurutan ka ni Oscar. Anya?
Bayan yun. Pudnumat ngamin ti kinunana. Saanan a menor de edad, tapno biyangan tayo pa'y dagiti desisyon na. Saan ko alapdan iti kayat na? Tila kayat ko, yamam muna kanyak ti boyfriend na. Tapno mapagsasaritaan tayo ti panagkalaysada. Saan ka di aday tatirumbang? Simurot ni Emily iti dayjay a boyfriend na? When? Sa dino tinapanan na? Di na matimbaga. Awan mo't ngamin tinadakdakamat na kanyak. Maipapan iti dayjay a lalaki. Tamanipod idinamam mo ni Emily. Pasaray saan kaming akit kita. Kasta ka di? Wan. Ay, aming nga oras kan panawan na. Impay namutan kan ni Oscar. Dito itabok lang tinaragsa ka pamilyata, Emily. Balayo ka di dito? Owen, balay dagi tinaganak ko. Kaya't ita, datan timang sublat. Nagdakkel matanday ka balay, sweetheart. Punakan ka, saan ka nga agree ka tititan na? Oscar! Oh, insan! Ada kamin ka ni Emily. Emily? Wait, tagbalin na misis ko. Emily, ni Manny, kasinsin ko. Kumusta ka, Emily? Nasayat matlat na. Ay, wen, dito kamin ngagnaad, insan. Nasayat mo kasta. Nabayagan na panawon. Ngawa nagnanaad dito. Welcome ka dito, Emily. Apa di ka makapangan, sweetheart? Di mo ka di magustuhan ti luto? Ada lang amin amak ko. Tapay. Sa anak a komportable kinimani a kasinsin mo. Nasken nga ganat ka kanimani. Tapay. Ex-convict da jay. Wanya? Ado ti kaso na. Drugs, karnaping, kan na duma-duma. Makapanervyos man. Aganat ka kan na. Amukmut kiti adi na kanan, wen. Aganat kalata. Awan ka diti kontak mo ken ni Emily. Awan, Daddy. Sino ka na siguro dyan number na? Kumusta nga tanjay adim? Ikararag tayo latan, asapay kumata saan ama isagmak. Ti panunutin nyo kat day tasalun at yung saan kayo kumaama stress. Awan pa'y ti amamok dito eh. Kaya't ko kumamit ti makigayam. Emily! Ni Manny, tsakayat akasarita. Irikot pang tirito. Nakabot-botong ti kasinsin ni Oscar. Emily! Pagta nakita, kat saan nakanaasit ka. Dagiti awanan pain eh. Oh, asino di ka sarsaritam igerwar a babae, Oscar. Kaslag sinsin nung bat kayo mat. Ni manang ko tayo jay. Apay adi mo pinastra. Naagum tayo jay kapsat ko. Kaya't nakidi na tagikuan da ito'y apalay. Ano niya? Siyak akin kukuha iti da ito'y. Kat di rumbeng at tagikuan da. Agpipin na tayo kami no ipilit da. Ha? Ay na, saan ka kumangag sa iti kasda? Kabsat mo da ijay. Agtal na ka man! Di ka makibibiyang. Tawan tiyang mong dito'y. Oscar! Aramidom ti trabaho. Hala, ilutuan na. Kanaglinis ka. Kat di kan makibibiyang kadagiti desisyon ko. Hello? Ni Emily da ito'y. Oh, Emily, kumusta ka? Apay nga italaang nga umawag ka. Kanayon nakadamagan ni Dadim. Di mo ibagbaga nga imawagakan ka, ha? Apay adyak ibagbaga. Kumustadan nga eh? Ni manang ko, kumustan? Apay nga min adi mo kumustaan kita. Apay ang masapol nga aglamang ka. Basta, umawagak to kadakwada. Emily! Manny?
agawid akon. Mabiit lang, Emily. Agsari tatapay. Agap apuraan. Huh? Apay day tarupam. Tinangran na ka ni Oscar? Aduti saan mo nga amo, maipapankan kwa na. Anya? Nakaparula ang ni Oscar. Murder ti kaso na. Sana po no dayta? Naskan ama amuam dayta, Emily. Kat no agaramid iti kalukwan. Mabalin ama isubli iti pagbaludan. Anya? Aganad ka, kankwana. Mani. Ti pamilyak tinagsanggirak iti dayta agundaway, Mr. Lonely. Uray namin ano ang nagbidutak, saan daklatta abinaybayan. Inawat daklatta. Pinanawak ni Oscar, gapo iti kanayon a panangdangran na kanya. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Emily. Pagayam Emily, aganad kan iti lalaki nga ayatem. Inton sumaruno nga agayat ka. Amiri sa manaimbag ti kinatao na, sakbay nga agtalag ka. Tapno saan kanton nga agbabawi, iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti tinagan nga Emily, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ti ingka panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Eva adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naragsakak, gapo taing kalaysanak ti lalaki nga inayat ko. Ngem dimteng ti gundaway, amismo at ti asawak tinangted iti sakit kanya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Eva, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Away from home. Oy, Eva! Mabalin ka di nga. Agawid kayo langan, Ijay. Balay ni nanang mo. Anya? Mum ka diti, bagadagiti. Gagayam ko kanyak. Ati kanu asawak. Kat manala iti club. Anya? Gitbod no! Ano apay nga italaang anak ka Merisak. Alakit din nato. Iturok mo, tapno mausawan ka. Woo! Agbabawi ak anang asawa! Agyaman nakta nakaumay ka dito'y away, Eva. Sapay kat, nagadayo dito'y balay. Sana balin tatang. Takabaulak matimag na. Nga oray uba-ubak ti anak ko. Umay ko la ipakaam mo kada kayo ti araramidan ni nato. Kasi nabartak manen. Iso a pinanawan mi ijibalay. No saan mi apanawan? Amangan no dangran na kami manen. Ay, una yan ti asawam. Apay akas jay maten ti anak yu, tatang. Naibarkada maten. Mabutang ni Boyo nga anak mi. No kastaan na bartak. Ngamin, buggawan na pay. Una yan. Bagbagaan niyo kumadya anak yu, tatang. Ti pagamkag. Amang ano makasalaw iti katukad na iti dalan. Kat anya pa'y ti mapasamak kan kuana. Ala, bayam Eva. Tabagbagak man ni nataw.
Naimbag ta nakariing kan nato. Ingka agar mo saran. Tapos saan ka amala daw iti trabaho. Ingka mangisagana iti digos ko. Nakasaganan, itaypay. Adamot kan tuwalyam iti banyo. Nasayaat nga ron kasta. Wan gayam nato. Kasangay ko inton kanikadwa nga aldaw. Kayat ko mga agluto iti uray pansit laeng kan salad. Agluto kan wadda kwartam. Amumat nga awan kwartag. Tas si kalakat nga ron ti agtrab-trabaho. Wanan. Sige, ikan ka iti kwarta. Agyamanak nato. Ala, ingka nga rodan agar mo sar. Tapos saan ka amala daw? Oy! Si kamag gayam day ta Eva. Kumusta kan? Kastoy. Kumusta ti adaanan asawa? Ay, nasaya at latamat. Ngunni, kimutong ka. Limusyang kan Eva. Siyempre, nagado ti trabaho iti balay. Sa bagay, siyak, adak lata iji club. O sige, inakon ha. Tadyak kayo ti agbayag dito tiyandaan. O sige ha. Sige, umay nakto sa rungkaran iji dabos ko ha. Sige. Namlamaak day ta, Eva. Kaagwam ti ilutom. Tawisak dagiti gagayam ko. Agiinom kami dito'y balay. Ha? Ay kuwan. Nato, lumabalin. Diyak kumakayat nga agiinom kayo dito'y balay. Mangantayo la kumaa. Puwera arak. Oho! Kunam matlano saan ka naggapo iti beer house. Apay, saan ka kadipay anarwam? Kat mo ijay beer house ti sigod at trabaho. Ijay ta anagam-am mo. Ita, paritan da kami nga aginom. Di mayat kat kuma, taagsala ka pay. Sika, ti star dancer. Anay ko. Payatinong panak. Hoy, Eva. Di naktong patungpaan Awan ti karbengam amang tong pakanyak. Maawatam! Nuapay ngamin asikapay laang ti inasawak. Husto laang dagiti gagayam ko. Taapay asikapay laang ti ingkalaysak. Amay sa aman nala. Nagtakalan ti nagbalbaliwam nato. Saan na sikatay sigo na namamog. Tinangayat ka nang ipatay kanya. Hoy! Di ka man agdrama. Tamarang rungak. Ay ayatan nakadipay nato. Ibagam ti agpaiso. Paanon! Nato. Nagbabawi ak anang ikalaysakan ka. Dahil tati kinapudno. Kasta gayam. Ala, agsinat ang arudan. Gaputa jakmatan maibturan ti tratom kanyag. Sige, pumanaw ka. Pumanaw kami ti anak ta. Anak mo laang. Anya ngay ti ammok, numasikog kan sakbay nga ingkalaysa ka. Anya? Awanan kayo ti bain. Tapno ibagakmat kan ka. Sobra ababawik anak ikalaysakan ka. Awan mo't gayang panunot mo! Sige, anak. Awan parikot. Agnaed kayo nga agina dito'y balay. Tasya kun ti mga wer iti anak mo. Tapno makapagtrabaho ka mutlaan. Nana. Ita, agbabawikan. Imbagak ngamin idikan ka. Asaan aklab di pagtrabahoam. Di oray man katulong no iso. Basta saan aklab. Uray klab tinagtrabaho nga nang tanadalo sa kababae. Saan nakapapairwar? Uray pay, anak ko. Kita titrato kan ka ti asawam. Ang salbag mo day nga asawam. Apay nga rod nga inkalay sana ka. No saan nakamot lang ay ayatan. Nakal tinagbalbaliwan na. Naanos din nato kanya kiti damo. Ngamga po siguro takanayon akan tiyawan dagiti gagayom na. At asawa na kat manala. Isuan ang balbaliwan. Ay, maala. Bayamon ti asawam. Nasaya at madayo kayo iti anak mo.
Tabarang iti kaawan nyo nga agi na ije balayaw. Kat makaamires ti asawang. Ada ginatang ko para kada kayo, tatang. Ato yo, pangkusina yo, oh. Agyaman ak Eva. Ay, naimbag man ta nakaumay ka. Kat adayaw dito'y balay. Ay, adayaw ti pagnaam, sakbay ang makadanon ka dito'y away. Awan anyaman na, tatang. Imayak, ta ipakamok kada kayo ang nagsina kaming kaninato nga anak yo. Ha? Apa yan? Gapot may saki di aman nala, tatang. Kat kunana ang nagbabawi ang nangikalay sa kanyak. Kat kunana pa'y, ati anak mi. Kat nalabit asaan ka nung nga iso ti ama. Anya? Kanayon ang mabartak ni nato, tatang. Kat nukastaan na bartak. Kanayon na kabugkawan. Nang runa, nujak na yawat adagos ti kasapulan na. Ay, anak ko. Awan mabalin ko no pinanawan yaw nga agina. Ninataw. Nakasanumat nga main. Kat madimat ti aramid na. Ala, bay amlata. Ngamsapay lakuma ta makaamirais. Kat agbalbaliwan. Anya pay lati makunanakan ka. Kat nasaya at kamat nga asawa kan kuana. Gaputa may sak aman nala iti, tatang. Dayta ti rason. Sige, balasang kaw. Takasari takto ni nataw. Sa anak ngamin ang makapasyar ijay balayaw. Taado ti dingwan kaw. Kadyak mapanawan. Tinapatag ita, tatang. Impakaam mo kada kayo ti panagsinami. Katawan mabalin ko. No awanan patagmi nga aginakin ko na. Jakmat kayat nga ipilit ti bagit kan ko na. Gaputa mas nasaksakit no kasta. Agyamanak dito pagpalamis, Edna. Itaman pa'y anak kapasyar ka dito'y dagos ko. Wan, umay ka kumustaan? Kastoy ta. Trabaho aklat ta iji club. Di mo ka di kaya tiag sapol iti sa balya trabaho? Saanan? Total, amok mo ti limitasyon ko. Kayat ko timang bangon iti pakanan, Edna. Amang ano kayat mo ti makitinulong kanyak? Anda ka di kwarta dita? Katwan na. Iso nga rod a pagtinulungan ta. Nasaysaya atin apadasan. Ngam ti agtalinaad ka aman nalay jay club. Sa bagay. Ada nakita ka mabalinta arantaan. Agsosyo tayo ti dahi ti an negosyo. O sige, awan parikot. Dahi ti ibagbagakan ka arantaan ta, Edna. Sige, mayat dayto eh. Naimbag tanaunaan nyo. Kinapudno na, adaim may idikalman akayat na arantaan dayto itinangingina. Ngam gapo taim mo na ka, Eva, kanang tadkan iti pauna, iso asikalatan timang renta. Agyamanak, madam. Jay sigod ang nagrenta ditoy kat pinagbalin na aklas abar. Ngam gapo tamo si Kero, kat na ikan iti oportunidad amapan ijay Japan, iso ngay nibatan na daytoy. Ay, kasta ka di, madam. Kat na kayo, anya negosyo ti ipatakdaryo ditoy? Snack house kan pakanan, madam. Sige, adda ka da kayo dayta. Sige, mangrugita nga rodan, Eva. Isaganatan dagiti masapsapol. Wan et na. Kat dalosantan to rentaan ta. Agyaman kami manan, madam. Nanang, mangrugin ti negosyo mi kani Edna. Gaputawan mo ten parikot. Naipag namin dagiti amin ang kasapulan, sakbay amang lukat kami. Nasaya at nukasta, anak ko. Kat pa nga siyo kumananang. Tada kayo pala ang timakaam mo iti anak ko. Wan, anak ko. Awan parikot, tanasingput-mut. Agyaman ak, nanang. Ay, wan kayam. Apay di asawam. Talaga alinipat na kayaw. Di na kay pa'y sarungkaran nga agina. Ay, saan yun anam namaan dito, nanang? Sa bagay, Ngam no bilang taumay. Kat isurot na ti anak ni.
Diyo ko maitulok, nanang. Ay katwan apay kitin nga itulok ko nga eh. Agyaman nanang. Basta, pangaasi anak ko, tatila trabahom ti pangrunam. Maawatan matngatan ti kayat ko asawan. Uwan, nanang. Maawatak ti kayat jo asawan. Ay, agyaman Damo tapay lang amang lukad. Ngam, ado ti customer ta. Huwan nga ron. Sapay ko matagtultuloy akastoy. Sapay ko O day jay, adamanin imo nag-akustoman. Asigaswam, Edna. Juan, Eva. Inam abulan ng tinapalabas, sipod nagnegosyo kayo kiniit na agayom mo, anak ko. Kat, anya nga'y, kumusta? Baba ni ti kaasi ti Diyos, nanang. Saan kami matamabag? At dalat na mapastrak mi. Nasaya. Huwan gayam, nanang. Aginrolton ni Boyong inton umay alawas. Dito'y latan barangay tayong agadal. Tapnos asidag apang ituludan kan pangsukunan nyo kan kuana. Iso kumati ibagak kan ka, anak ko. Siya kunti makaam mo amang yenrol kan kuana. Agyaman na, nanang. Awan pagdanagam iti apo. Gaputasaan ko abaybayan. Anya ti kaabdam dito is nag-housemate, nato? Mabalin ka di apakanan, Eva. Mabisinak una yan. Negosyo da ito eh. Iso anaskan nga agbayad ka. Awan kwarta. Naikata kung iti trabaho. Kat apay adito iti imayan. Kimamang ka kumakadag iti gagayam mo Ta isoda mo ti mas napatpatigkan ka. Mabalin ka di nga agsinublianta, Eva. Anya? Pang-asi, ta agsinublianta. Saanan? Ada ka din nang isukatam kanyak. Nasaysaya at no pumanaw kan. Taado pa'y ti aramidak. Ne. Nalastog ka matgayang, Eva. Siyak lang arudan ti agpakpakong baba. Kasta pa'y ti saong. Saan kan apagtatakkonan nato? Kan saan kan akasapulan iti biyag ko? Gapo ka di taadan negosyo. Iso napanakal kan. Saan ka napanakal? Amom dayta. Tila kayat ko ang mapasamag. Kat pumanaw kan. Gapo talinipat kan iti biyag ko. Di mo ba'y pinakanmat nila kay mo? Sakbay apim manaw, Eva. Ay, sana ka makonsensya. Gapo tadyak magustuhan ti panagsasauna. Ako namlan siyak tinakabasol kan ko, ana. Ay, kaano ang maurnos ti relasyon nyo iti asawam? Saan ko nakalikaguman pa'y data? Gaputasan nakmatla nga amo nga ipatig ti asawag. Ken amom ka di mas nasaksakit. Asan ka no nga iso ti ama ti anak ko? Gaputa may saak aman nala. Anya? Unay mo tan? Iso nga okay lang nga oray saan kami nga agsinubyan kanina to. Saan ko atagi sayangan? Imay kamay kanina tao, takasarita da kayaw, abalayan. May papan itian niya. Kaya't ko kumang agsinublian kami kan ni Eva, nanang. Jak kayat nga agsinubyan kami. Eva, anak. Agsarita kayo kumaan na imbag nga agasawa, balasang kaw. Saan abalay, ta binagbaga akmatan ni nataw. Ikan na kumaiti sa bali agundaway, Eva. May sa kamanala iti. Saan ka di? Iso ako nam analabit asaan asika ti ama ni Boyong. Katno kasta ti pamatim. Kasanupay nga ruda sumaya at ti relasyon tang agasawa. Pag-awanan na, Eva. Sige, makisinubyanak ka. No ipakita mo at talaga nagbalbaliw ka. Awan panggadam. Kat masapol as sumapol ka itinatalgad a panggadam. Kanjak kayatin na makibarbarkada ka pa'y. Uwan, aramidag dayta.
Inikak ni nato itingundaway nga agbalbaliw, Mr. Lonely. Awan masapulan na apanggedan, iswa kapilitan nga inalak iti snack house mi kini Edna, tapno tumulong kada kami. Nakitak met ti panagbalbaliw na, ngemjak pay kaya ti makisinubyan ken kuana, gaputag subli-subli ti panunot ko, tinasakit anasasauna kanyak idi. Tuy pagayam mo, Eva. Pagayam Eva, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam, ay ayatem ti asawam. Dayta ti rason, no apay nga inalam nga agtrabaho, iti negosyo yo, iti gayem mo. Nagpakawanan ti asawam ken ka, kat pinakawan mo meten. Isu ati makunak, baliwan yo ti mangrugi. Lipatem dagiti agkakasakit a sinasauna idi. Iti kasta, makapangrugi kayo manen. Ket sapay la kuma, tagsubli ti sigod a kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinagan nga Eva, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.